بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ويارا ونلالو إركما ربي نور رخائه واجب ربي نور رائقو وللالشفنا إن شاء الله. فزاري خطباتشن يمنا يو قد يهوننا واجب يهوننا نغر بيكنو ودا الله مياكربن ግዴታውን መፈጸም ለአላህ ጣዓ ማድረግ ነው። በየቀኑ ዋጅብን መፈጸሙ ግዴታን መወጣቱ ሱና ከመስራት ይበልጣል። ይሄ ጥርጣሬም የለው። ከናፉ ነምኒ ዋጅበ ጉያራ ኦፊራ ገገሴ ሱና ደበለቹ ደንዳ حديث بريدة كيست حديث القدسي جتشون كبيكم ارجم ربي صلى الله عليه وسلم ربي قدر كانوا همن ما يتقرب إلي عبدي بالنوافل أحب إلي مما افترضته عليه. نمني توكو غربوتن كي يرى نتلياتون دندأو واجب أن اتكن أصوهم فتن واجب أن اتكن أصوبك كان انجهن سنة أن نتليهاتون دنده جاربي حقيقة اللي نكسو نمني توقو درقم إسر رجل أصوم فتن سنة أن الرب التليهاتان انجرتو በስራችን ደረጃ ራሱ በዱንያችን ደረጃ ራሱ በዛሬ ጊዜ አጀንዳ ነው ብለን ግድ ነው ብለን የወሰነውን ነገር ነው ከተራ ነገሮች የምናስቀድመው። ጠቃሚ ነው የምንለውን ነገር በዱንያ ዙሪያ ራሱ በአጀንዳነቱ የተነደፈ ዛሬ መከናወን አለበት የምንላቸው ነገሮችን ነው አስቀድመን የምናደርገው ማለት ነው። የዒባዳ ጉዳይ ደግሞ ከዛ የባሰ ነው፣ የዱንያና የአኺራ ጥቅም ስለሆነ። አሁን ለምሳሌ ብንወስድ ቁርአን እየቀራችሁት ነው። በተለይ የጁምዓ ሰው ጊዜ ይሰጣል። አላህ የወፈቀው ሰው ቀደም ብሎ ይመጣል። ቁርአን ለመቅራት ይጓጓል ሰው። አንዳንድ ሰዎች እንደ አስተያየት ደረጃ ከኹጥባ በፊት እንደው ለቁርአን ብተው ምን አለበት የሚለው አስተያየት ኸይርን ከመውደድ የተነሳ ሰው አስተያየት ይሰጣል። ግን ዑለማዎች ላይ ያለው ግዴታ እነዚህ ኡማ ምንድነው መጀመሪያ የወጀበባቸው፣ የቱን ነው ማስቀደም ያለባቸው የሚለው ምርጫው እኛ ጋር ነው። ኃላፊነቱ እኛ ላይ ስለሆነ ሰው አንድ ስልጣን በሚሰጥበት ጊዜ በስልጣኑ እንዲኩራራ አይደለም። ስልጣን የሚባለው ነገር ሸረፍ ከመሆኑ በፊት ተሽሪፍ ከመሆኑ በፊት ተክሊፋ ነው። السلطة والاختيارات والتقدم على الناس قبل أن يكون تشريفا بل كان تكليف. ሰው የሚኮራበትና የሚደሰትበት ከመሆኑ በፊት ግዴታነትና ኃላፊነት እንደተሸከመ የተረዳ ሰው ነው ኃላፊነቱን መወጣት የሚችል። ስልጣን አገኘው ብሎ ደስ የሚለው ሰው በጣም ሞኝ ነው። የኡማው ሐቅ ጭንቅላቴ ላይ ተሸክመ ምኑ ኩራት፣ ምኑ መንቦጣረር፣ ምኑ ከፍ ከፍ ማለት
ትክክለኛ ሰራተኛ ሆኖ ጎንበስ ብሎ መስራት ነው። ከሰሃባዎችም ከነብዩም እንደተለመደ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ቁርአን መቅራት ሱና ሲሆን ዕልም መማር ደግሞ ዕልም ማወቅ ደግሞ ፈርዱን ዐላ ኩል ሙስሊም ሙስሊሙ ህብረተሰብ ላይ ግዴታ ነው፣ ይቅርታ የማይደረግ ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ እኛ እቺ ዋጅብ ትርቅብናለች፣ ትረሳብናለች። የተጣለብን ኃላፊነት ግን ግዙፉ ይህ ነው አይባልም። የቤተሰብ ወጥተህ ስትሰራ በምን አይነት መልኩ መስራት አለ? እንደ አንዳንድ ዑለማዎች አባባል አንድ ሰው ሱቅ ከፍቶ ወደ ስራ ዓለም ወደ ንግድ ዓለም መግባት የለበትም ሐታ ያዕለመ ሐቂቀተ አሕካም አልቡዩዕ የመገባየትን ሐቅ ሐላልና ሐራም የሚገዛቸው የሚሸጣቸው ከማን ዕቃ እንደምትገዛ ሸሪዓ ሳይናገር አላለም። አንድ ትልቅ ግዙፍ የሆነ ዕቃ ከ15 ዕድሜ በታች ያለ ሰው ካመጣልህ ሸሪዓ አትግዛ ይላል። የዛሬ አህዋላችን ያው የ10 ዓመት ዕድሜ ያለው ሰውም ሱቅ አለው፣ ሀብት አለው፣ መሸጥ መለወጥ ይችላል። በድሮ ሚዛን በእንዲህ አይነት ከ15 ዓመት በታች ያሉት የንግድ ዓለም አልገቡም። 90% በመሃል በሰው እንትን የታወቀው ማለት ሀብት የለውም፣ በአባቱ ስር ነው ያለው፣ ገና ሕፃን ነው የሚባለው። ከዛም ጭምር ግዙፍ ዕቃ ይዞ ሲመጣ ይሄ ሀብት የሱ አይደለም የሚባለው 90% ይወሰናል። ከዚህ ሰው ከገዛ ሐራም ነው የገዛው። አምታቶ አመጣ፣ ገዝቶ ነው ያመጣው። እንደው ይሄ ትልቅ ዕቃ በሚሊዮን የሚቆጠር ዕቃ የዚህ 15 ጩጬ ልጅ ሐቅ ነው እንዴ የሚለው ጥርጣሬ ሊገባህ ይገባል። የራሱ አይደለም፣ ስለዚህ ሐላል አይሆንልኝም። እንደዛውም የተሰረቀ ፐርሰንቶቹ ከፍ ያሉት 70% የተሰረቀ ዕቃ መሆኑን የምትረዳው ጥቅሙ እንትን ብሎ ወስወሶ ከገዛው ሐራም ነው የገዛው። በገንዘብህ ብትገዛ በጣም ነው እኛ የምንሳቀቀው። በሐቂቃ ሰው ያለበት ሁኔታ በሚታይበት ጊዜ ባለፈ ጊዜ እንዳልኩት ገንዘብ ሆኖ ለሰው አታከፋፍልም። ሕይወትን አቃጥለህ የምትማርበት ሰዓት ሰጥተህ ርበህ ማደራ አጥተህ ወላሂ እኔ በአይኔ የዳሰስኩትና እኛ ላይ የደረሰው ማደራ አጥተን ቀላቢ ቦታ አግኝተን ከሩቅ ቦታ ማደራ ስለሌለ እንጨት ስር ከጅቦች ጋር እየተጋፋን የኖርንበት ጊዜ አለ። ከ15 ዕድሜያችን በታች እያለን ጩጬ ከሀገር ወጥተን በእንዲህ አይነት የሚገኙ ዕልም በነፃ የሚከፋፈል ቢሆን ቆንጆ ነበር። ግን ለእያንዳንዱ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ዋጋ ከፍሎ ማግኘት ያለበት ውድ የአኺራ የጀነት ዋጋ ስለሆነ ነው ዕልም የሚባለው። ይህንን ብዙ ጊዜ ግምት አንሰጠው። አንድ ሰው አሁን ተነስተህ አንተ በሸሪያው አንተ ገና ሱቅ መክፈት አልቻልክም፣ ስለ መገባየትና መሸጥ መለወጥ አትችልም፣ ቆይ ገና ነው፣ አላወቅኩም፣ አልተማርኩም። ምን ሆነ ያልተማርኩ ይላል። ስለ ራሴ ሱቅ ስለ ራሴ ንብረት ምን አገባህ ነው አይደለም። ሐራምና ሐላልን አትለየው፣ ኸይሩና ሸሩን ለይተህ አታቆም ብለህ ብትለው አይሰማህም። እንዲህ አይነት ዘመን ላይ ነው ያለ። በእንዲህ አይነት ሐቁን ካላወቅ ነው ወደ የትን እየሄድን ነው? የቱ አኺራ ነው? የቱ ቀብር ነው ያዘጋጀ ነው? ዋን ጉድሴነ መሪፈቺሱ ዋን ጉድሴነ መሪ ወለዛሊካ ለዚህም ሲባል ነው ሸሪዓ ጠለቡል ዒልሚ ፈሪደቱን ዐላ ኩል ሙስሊም ሙስሊም ህብረተሰብ የተባለው ሴቱ ወንዱ ግዴታ የሆነበትን ሐላልና ሐራም ዋጅብ ሱና ጠሃራ ነጃሳ ለይቶ ማወቅ ግዴታ ይሆናል። ግድ ዕልም በሁለት ደረጃ ሊካፈል ይቻላል። ጠለቅ ብለህ ዝርዝሩን የተለያዩ ሁኔታ ከአንተ አልፎ ለሌሎች ጠቃሚ የሚሆነውን መማር ለዑለማዎችና ለምሁሮች ሊሰጥ ይቻላል። የቀን ውሎህን የምታስተካክልበት ፍርድ የሆነብህን ለይተህ አውቀህ መማር እቺ ነው ዋጅብ የምትባለው ለእያንዳንዱ ሙስሊም ህብረተሰብ። yoo kanan beekne salphina gurguddaa keessa jirra akkuma qabaachuun dirqama. Yaanni amma sila jenne sun sirriin ta'utu waan bin qaraa ishaalim እንደ ምናምን የሚባለው ቦታ የለውም እዚህ ጋር። ኧረ እንደው ሐቅ ቢፈልግ ኖሮ ሐቅ ብንጨብጥ ኖሮ ማለት ነው ህዝቡ ተሰብስበው
አንድ ያስተምራል በትክክል ያስተምረናል የሚለውን ዓሊምና ሼኽ አስቀምጠው የሚያስፈልገው ነገር አድርጎለት ምክንያቱም እሱም ቤተሰብ አለው ልጆች አለው ይሄን ሄዶ መነገድ አለበት ሰዓት ወስዶ የሆነ ዋጅብ የሆነበት ቤተሰቦቹን መሰተር አለበት እሱን ይሸፍናልን እኛ አስተምረን አኺራችን እየጠፋብን ነው ብሎ ሰው ተሰብስበው የሆነ ነገር ተስማምቶ ዕልም መማር ግድ ይላል እንኳንስ ሼኹ ተነስቶ ደርስ አለ በዚህ መስጂድ ላይ እንዲህ አይነት ደርስ አለ ብሎ ሰው ግር ብሎ ከመስጂድ የሚወጣ ግር ነው የሚለው ነገር ሰው በገንዘብ አንድ ቀብሩ ነጃ የሚወጣበት ከቀብሩ እሳት ከቀብሩ ቅጣት ነጃ የሚወጣበትን አንድ ሐዲስ ሰምቶ በስንት ሺህ ቢሸጥ ነው ዋጋው የምተመነው ተመነለው ዓሊሙም ብቻል ግዴታው ነው በነፃ እንዲሰጥ ተመክሯል በነፃ መስጠት የማይመቸው ከሆነ ደግሞ ሰው ተሰብስቦ እንዴት እናደርግ እንዴት ሐላልን ሐራምን እንወቅ አሁን ማታ በተማርነው ደርስ ላይ መግሪብና ኢሻ መሃል ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ምሳሌን ያቀርብኩላችሁ ሰውየው ጁምዓ እየሄደ ያው ሀገራችን አህዋል ታውቃላችሁ እዚህ ቦታ እንዲህ ነው እዚህ ቦታ እንዳለው የጠላ ትርፍራፍና ቀሪ ከመስኮት ወርወር ጁምዓ እየሄደ ሰውየው ጀላቢያው ላይ እንዳለ እርግፍ እንዴ ጠላ ነው እንደ ጠላ ሐራም ነው ገና ቤት ሄዶ ምን ብሎ ልብሱን ቀይሮ ሲመጣ ጁምዓ ሄዶበታል ዋጅቡን አጣ እንደው ምን ይሻለኛል ፈስአሉ አህለ الذክሪ ኢን ኩንቱም ላ ተዕለሙን እዚህ ጋር መጣ እያንዳንዱ አያት ዝም ብሎ የሚቀመጥ ቁርአን ባለንበት አህዋል ሁኔታ ላይ ቀንጨብ ያደረገን ይዘናል በዚች ሰዓት ይሄ ሰው የዚች አህካምና ግዴታውን ቢያውቅ ጁምዓንም ማጣው ችግር ውስጥ የማይገባ ሼኹ ሰላም አለይኩም ሐራም ይሄ ጠላ እንትን ነገር ተረጨብኝ ጠላ ነው አዎ ሄድና ስገድ ግደለህም ይላል ሼኹ እንደ ጠላ ሐራም አይደለም እንደ ሼኹ መጠጣቱ ነው ሐራም ዛሂሩ ነጃሳ አይደለም قضايا الحكمية والفقهية يشريعوا هججات من يستمرها كل نجس حرام نجاسة يهونه حرام وليس كل حرام نجس جن حرام يتباله هلو نجاسة مبلاته حرام يتباله لبس كنكا نجاسة لمثال يريبا ገንዘብ መብላት حرام አይደለም ዛሬ ከኹጥባ የሪባ መጥፎነትን ሰምተን ከባንኩ ሄደን ገንዘቡን አወጣን እዛው ባህል ገንዘቡ ሼኹን ሊጠይቅበት እየሄድኩት ኢቃማ ተባለ ገንዘቡ እየተስቀምጨ ልስገድ የሪባ ገንዘብ ያ አኺ መብላቱ ነው حرام እንጂ ወረቀቱ ነጃሳ አይደለም አስቀምጥ ስገድ ሸሪዓት الاسلام የተወ ነገር የለም ወን ሸሪዓ እንዲህ ስትቆንጅሩ አንድ ይሁዲ አንድ ሐዲስ ሰምተው የእናንተ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሽንት ቤት መግባትና ያወጣትና ያገባብ ስነ ስርዓት ራሱ ያስተምራቸዋል እንዴ ያለ አዎ እንኳንስ የመግባትና የመውጣት ያቀባበጥም ስልትም ያስተምረናል ሰው ልጅ ለሽንት ቤት ገብቶ ሲቀመጥ በግራ እግሩ ላይ ጫን ቢለው ይበልጣል ይላል ሸሪዓው እስቲ በአላህ ይሁንባችሁ አብዛኞቻችሁ የተማራችሁት ናችሁ ዛሬ ዶክተሮች እና ሳይንሶች ምናገሩ ፈضላት የሆኑ ቆሻሻ የሆኑ የበሰሉ ወደ ግራ እግር ጠጋ እንደው ትንሽ ጫን ብትል ነው ሁሉ ነገር ቶሎ ይወጣል በተግባር የተደረሰበት ዛሬ ቴክኖሎጂ ደርሶበታል ከ1447 በፊት 48 በፊት ተነግሮሃል ምንም አናውቅም የቱን እግር እንደምታስቀድመው የቱን እግር እንደምታቆየው ስትገባ ስትወጣ ሸሪዓ አስተምሮናል ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون እኛ በሰጠነው ህግ ውስጥ ምንም ነገር ስለእናንተ የሚያስፈልገው ነገር የተወነው ነገር የለም የተወና ችላ ያለው የራሱ ጉዳይ ሸሪዓ ነከስ ነው እንጀራ ጅራ ስለዚህ ኹጥባን ከኛ وجوب طلب العلم على كل مسلم مسلمون درت علمي برچون درقماجا كدور سني متره نما غوسو وي كيسا سبا وي توكو كيسا نمني عالم جدن توكو جرو نمني ديني بي
Gosicha guutuu keessatti biyya sanatti. Namni tokko taa'ee fakkaree gosa kiyya keessa aalimni hin jiru akkanumatti jaahilummaan dukkanaan qabriitti deemurra gosa ilmii aalima qabdu kana keessa taa'ee bakka ilmiin itti baratamu afaan jaraa baradhee afaan jaraa eega baradhee kan ilmii qaallicha irraa baradhee afaan kiyyaan gosa kiyyaa fiduu qaba jedhee keessa ta'a. Ana gaafate nama sana afaan oromootuun beektu maal darsii keessa teessee dhagahaa jirtaa jedhee sheekha dirqumaan afaan oromoo asii baradheetiin sheekichuma kanarraa eegan afaan baradhee ilmii baradhee gosa kiyyatti ilmii galchuuf hin deemaa jiru. Maal isin fakkaata? Kaasumatti immoo aalima isaa argee ilmii isa bira ciiftu argee bira dheebuun jaahilummaa ajjeeftu. Rakkoo guddaa tarkaanuu qaba. Kanaaf osoo nu jalaan miliqne waajibni ilmiidha waajiba soomaatii fi waajiba salaataatiin addan jiru. بل العلم أقدم وأقرب أن يتعلم الإنسان قبله لأن البخاري يقول باب العلم قبل القول والعمل من دليل قوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا هو فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الله تبارك وتعالى لنبي صلى الله عليه وسلم كما ناقرينا كما سراتي بفيت ما وقي قد مالنا تمار بلو جبريل الله لكو تلقو أستاذ يا نبياتك أستاذ جبريل الأمين اللي كو نبيون استماراتشو صلى الله عليه وسلم كاستماراتشو بوهالاز لأمة يادرس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يتصدقين أدرا يتصدقين علمنا أمانة لأمة وادرسي أكب سيسي أمتك جاهل ما ينتد فمن برباد شريعة ربي نمتك جاهلة الدنيا الرجلات تنفر شريعة ربي أكسي أنا في سنة كنت جر وقروا واحد دوجر أنا في علمي في بوتا كنون يرو برباتي ساتا كفلون الرمو ربي رحمته سني وديو برد وقاد بثوف غافا كتابني كرتونا متات باني سنو إرقسا بتجون دندينيو كرتونا كتاب متات باني قوياتو كفايا ديما أولي وصو غارا قبا ديبنو بيجي علمي تقرأ رسو ديب كارتوني كتابا غفنين وركا كيلي فاقونا من أكم نبوئي كتابا إرقسا ديب كتوكيشي ساكوبا ميكام بتمو بري كوماتو أرجنين بي الرجرتي أسمتي فلاش ديسكي دا موبايل كيتي مالو كيتي تفسير علمي تفسير شيخ بربادر راغورتي علمي حديثا بربادر شيخ سيتا راغورتي علمي فقه علمي توحيدا علمي سينا سيرا سيرا فدتي من كيف يفتي غرتني وركي جولي كي ولي قبتي برت شايك اوتو دغا ها شيخ كينيا توكو ويا توكو وانون جد نوي غنم كرسي نياتين اربات ايدا بولين ويا شيخ بيرا دكي اغبو بهي علمي قراجر مالف تورتن نونجه وغا سدمي سغلي ارات تكو كرسي ويا ارغن جنة غند كيسا وا ايغا توري دمني جنان دفين كوفتني نونجه ايدا بر ارباتو ميداتون ارغني شيخ اكو تيت توكو توكو بيچا فدن كرسي سلانجرو جه ان كوفتني بيلون كاميرا يو كوفون كنتا اي جدينا namni eeda irbaatayyuu tokkitti afaan kaatee ganama kana qursiin argateen dhufe beela'uun akkam taare yoo quufuun akkana ta'ee jennaan ija goraatii fi ija baddeessaa nyaannee guyyaa 3-4 bullee ilmi qaraanee asiin isiniif hin barje eeda irbaata yoo tokko luqmaa argattan foolii midhaaniitti isin keessa jiraami hin quuftanii ka isaa dhageenyaan keenya dhuguma quufate arras hin jira እንደዚህ ተቸግሮ መቅረት አለ ዛሬ እንደዚህ ሪቦ መቅረት አለ ዛሬ ረቢ ኒዕማ ነማ ከነ ወላሉን ጋሪ ሚቲ ወሶ ስላቲ ያዳኒ በሬዳ علم ربي سبحانه وتعالى درجة سألفوني عالم علمي شريعة بكل ربي درجة جرا ألفوني صفي تكفى أفقودي صفي لما فا ملايكا قودي صفي صدفا عالم قودي كبجمتوتا اتنكا كتمو قودي ربي قدان شهد الله أنه لا إله إلا هو ملالا ربي رقا بهيرا رقا أبدا كبيرا ليه
والملائكة ملائكة اللي تكتشما كي يرتي رجايا متاج ربي بر نمني رجايا متامو نما كيستو نما أمانة كبتو كدفبتا رجينا مر رجايا متامو كخائنين تين ملائكتها في عالموت رجال أبدني رجي ربي سفي ستفارت إن اللي رجال ملائكة اللي رجال علماء اللي رجال علمي شريعة بيكو داف درجاك ربي ونسيفودا كما قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ليس درجة واحدة بل درجات درجات قومة درجة ور علمي شريعة بيكو جي علمي ساينسي تيمتي علمي تكنولوجي تيمتي قوة دنياتي علمي جنة سيجيسو علمي ربي سيبرسيسو علمي أكتنياتو أكتنقدو سيبرسيسو علمي برچو ساتين أجري ترغت جنة تنبتت كناف ربي سبحانه وتعالى برمس علمي شريعة واجبا الرجل صحابة رسول ربي عليه الصلاة والسلام درجة إساني علمي الآن هو المدال قبين نمتي أنقود نمتي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ربي جيل قدري كان كي ونتي بيتون علمي عملا علمي إخلاصا علمي شريعة قاف ربي سيوفق أنت من أهل الخير علمي شريعة علمي حلالا فرامة برت ديني كان كي سري أك ربي بربادو تتي ربي قبرو دندسو قاف ربي سيكمي أتي ور خيري نسابر بادمي ور رب خيري إسافدي نما خيري الدنيا ردي ماتي ما تفكس من جاي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قال العلماء من لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين جاء بمفهوم المخالفة من رب خير إسافته في الدنيا والآخرة به إذا عم الشرع أو إذا عم الحكم في نطق الشرع عم الدنيا والآخرة قاف حكمي تكو شريعة لفكا وداف قوتو إسابري بناديسي خيري الدنيا فآخرات فسرم يو شريعة إلا وجدبته خصص ملئ من يريد الله من يكون مالي سنجر مرأة ربي فات سياق في العموم من الرجل من المرأة من الصغير والكبير ومن العرب والعجم من أين يلها تو يريد الله به خيرا رب خيري إسام فله ما نساكن بري قدا فوقي قدا أنقو ججبا بيا الدنيا بلشا لا هو يروت يا أخي يروت فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور نقوم ستوى الدنيا في تأيسا قدماتي كنا ادو التركتين هوانا عجائب كيسا حديث إمام الحاكم مستدرك كيسا تباسي تقر التمالجا إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا يحفظه من الدنيا كأنها مصيبة نعم هي فعلا مصيبة لبعض الناس إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مرضاه من الطعام والشراب لمن يعتاف لغاتي الراتوري كتافي بالدينا في فون فوتي قتم التقوة تشمد وابر لما قلوكوز سيدان من هم فولي سائر رافت موقع تقو تقو وانت تقو أمن فولي من عني برد يمجب شتا اسكم ياوك درس سويه ولت ورسوس ور بقلوكوز بمنامن ينورس لهونه تنش بموك نجر بهوني نجر نجيب منونا تبصون كلك كبر سويه بزادكي كاي موتا مجب لنور بسواي بلا ይሄ ሰውየው ግን ለጊዜ አይሆንለት እናንተ በሽተኛችሁን ከዚህ ከባድ ምግቦች ጠብቃችሁ ቀስ በቀስ በትናንሽ ሞቅ ነገር እንደምታለማምዱ አላህ ሙእሚንን ከዱንያ ይጠብቀዋል ቀስ ትንሽ ትንሽ ብቻ ጉርሻ እቺ ያዘው ግደለህ ትቀላሃለች ፈራለሃለሁ مرحبا मेरे रब्बी वफाम सीसू واحد دجرة ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم
على الهدى لمن استهدى أدلاء ووزن كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم ولا تجهل به أبدا فالناس موتى وأهل العلم في الناس أحياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.